Evo ispred mene su atletske staze, ovdje je trčanje, teniski tereni, mali fudbal, teretana, košarka. Ima puno sadržaja, ovdje često i srećemo autobuse pune dece koje dolaze u ovaj hotel koji se nalazi sad u kadru. Tako da Opovo ima fin sadržaj. Idem da vam pokažem još par starih gradnji i bitnih lokacija. Ovo je mjesto koje volim da vidim, Vila Helena. A tu je preko puta i ova zelena kuća, čudna, stara, dobra, ali okrečena. Ta fotografija mi je isprštala na Google Mapsu. Evo je Vila Helena, kuća u kojoj je živeo austrijski vojni činovnik našeg porekla. Ova ptica je posebna ovdje. Vila je bila prvobitno njegova, pa je onda menjala vlasnike. Posle Drugog svjetskog rata je nacionalizovana, posle je bila osnovna škola, bila biblioteka, sada je likovna galerija. U sklopu je ovog ovdje objekta i ovo je galerija. Ovo je brutalizam, komunizam i šta sve već. Jako zanimljivo meni. Zanimljiva gradnja, vidite vi ovo. Ove betonske konstrukcije mi uvijek privlače pažnju. Preko puta je stara katolička crkva. Idemo da je stavimo u kadar. Evo i putokaz za galerija Jovan Popović, ovaj brutalizam i ovaj Vila Helena. I evo je sveže okrečeno i restaurirano crkva Svetog Nikole u Opovu. 1928. je sagrađena, ima specifičan krov. Spomenik poginulim u ratovima Prvog i Drugog svjetskog rata, žrtvama Opova, brutalizam, jedan visoki stub. Lep spomenik, a ovdje moramo da vidimo i poznate ljude iz opštine Opovo. Evo ga, Bjelogrlić iz Barande, koja je ovdje na 3 km odavde. Dobri murali. Opovo je opštinsko mjesto, varoš, ima oko 6000 stanovnika, izuzetno je lepo, uredno, svaka vam čast svima. Poznajem nekoliko Opavčana, što bi se reklo, i svi su prva liga. Opština je mala, pančevački su tablici podzemni broj, ali svaka čast, baš je lepo urađeno, uređeno. Sve ulice prošao sam u Opovo uzduž i popreko 100 puta i imam samo reči hvale. Idem na pauzu i palim nazad.